topic te irameimen watong gichail may sanga chakos ko saya be prepared. The kona bata. Yaira na chamor nan marainan ranwach. Te yaira na chamor nan sailakan mamor anyumunain so magchail mi melala. Ariay wasan sharing the wasan kaway tapan mi menambukan Matthew Riay Saklamao. Matthew Riay Saklamao we are common book or chapter me kachel kin kalaprong. Apaka melele me masanan gocha kapain so koros. O masanan goch kin we bang bangan kicha. Pui kia cha moran ka kona pata. Kachel kiklan lang wasakis. Say laki wasakis. Magchas shaban mamora krais kochto. Ak chapilpan yang masaldasang boing samba. Ran koros aramas we memela. Pilran koros aramas we ipui puti. Sangan big events riyaw miyan na chael maur. Ranan ni puti o pilranan mela. Puksaraw bilmasan niyang kichail ma okoy kichail ban wiya maur a Christ ban kochto. Niya ban kochto o ale amanaman kichail ni nauyo me nau kiyang kichailer. Me koch la pwe bang kolang kona patata wachail. O bang kochto o ale sapol ma me pilipilkan. Ye church, call out once. Mamuitang Christ sa maur. Mamamur gamor lalapach. Mamur gamor makalakal. Mamur gamor sarawi. Abang kochto o ale. Ariman share nan Matthew Riay Saklamao amasani. Niyan sawa wen coach ban rasang serapin may pon ek. Me ale ni ray lampakan o koyay laporan kasamo all kamotaman. Liman reray lalopon a liman melalakang. Melalopon ko are chileta ni ray lampo ko reap socha yang akipile meichar. A melalakang ko rawata kisin pochol kay tiran lea yang aki nair lampo ko. Are ni all kamoto a papanden parto serapin ko koros lusulus soicha mairla. Ninlukapan pongo ngil eo pa lukwar pachowan. Yech all kamoto esamotor. Kumail koye ito o kasamo. Serapin ko koros a pirta o porta o onapata na iray lampo ko. Serapin lalopon ko are intang malalakang ko. Kumail kitong kich mas ekispilan no may lampakan. Punaich kachpan kunlar. Melalakang ko ap sa pangirail pachowan. Ete socha pan icharang kich o kumail. Mamaw kumail pen koway pain pilan no may lampakan nan stowakan. Sarapin lalopon ko arko yela pain pilan na iray lampa ko. Nintokan armimisalin nan stowa ko. All kamoto palalato. Sarapin liman na me onapatar ap yang kachlong nan kamatip and kapupoto. Waniman imo aprechti. Katakato sarapin chiko parato. Raap lukulukwar sang liki indinda. Maing kom kachin rachingatang kich waniman. All kamoto sa pangrail masani. So isa sa is kumail. Chisa sar kachin kam sa kalakar saras pochech masani. Kumail arum masmasan. Kumail arum masmasan. Po kumail sa sarano. Te awaw. Amen. Amen. Kumail sa sarano te awaw. Praise the Lord. So, imen watong kichail cha. Iran kalalabang ko imen sawasa. Achail matamataw sawasa. Achail more. Kay pok chailan bayin examen chailan bayin chok sapal. Yairan na cha mamoran koko na pa cha more. Ni imunain so pweki. Chisa sutan ban kochto. Weather makombil ka melalete so. Puksarawi imemelel. Puksarawi ichame masanan goch pilkasalayang chelme song ko Rusya pan surala. But the word ap masanan goch pwede masanan goch me kach re mo yo re. Kay makchamoitang Jesus Christ na chamor. Kay kauno Jesus Christ ye masano. So dami men watong kicha pokchan ka kumatamatawa. Yairan acha kokonap acha more nan ran koros. Kamu yon napatar
Kinasong siya matawa, when was the last time your electricity went off? Yat la sinay so maka suchawa na patanga nom lial kunla. Ang so manom lial kunlao. Kaya saya wasa may koros mimisalia. Nom sarikan sa namaw. Okay, da miya mga kuktar te saik. May coach me relatable mag-child kak ben galang gina na child more. Ni sangan event yo te sang yo awi ni. Acha ona pata tepil so cha ona pata. Sangan ko konta mamiyare cha. Praise the Lord. Kate temapil kay teken lial. Pilsangan disaster, natural disaster chikan. Tepil so mau mag-child koros kito sang lala. May chikata sambapon. Yay so maon COVID. Chakak look back. Mo isang anay sawa chakay kichel kak feel like we're back to normal. Pag child player we at talk. Child player out in the public. Child player we at tamak child kun we ranche yoko. But just imagine that time. Nanay sawa lockdown we awi. Kay mo inalaw ko'y ko na pataka na rail monga rail tupsaw mo inalaw ko'y so. Main ko child ko na pata utang ko sampal. How is your preparation? How is your life? Yaira na mo ranwach. Yaira na siya mo ranwach. Kay iusang may pilmata nga sang takchakak matamatawa. Mela mini raran masa child. Nobody knows. So siya makinasa o pilkoko na pang yat next week the lakap the yat kasanetier. Papan sama pan mela. So chagan kasik pan mela. Ichak chelgan purya mo ikimela yo akan uyawi. Well, my question is ang achel wat akwasa. Lilimman malalakang lilimman malalopon. Okay? Dame Jesus kawewe ki limman tanara lalopon. What does it means? Yawewe na masani maralalopon. Okay, boy ki Jesus we mamasa niyang kichailer. Kay through His word, kasampala na child more kichailan ko na bata. So pilban lel ni imunay sa utuwa chamech. Kay Jesus pilban coach to, pilban rasang ma. Me akayo na bata ako iso. Okay pilban gatan gili aramas lalakang okay pil aramas lalopon. Lalopon wewe ki socha sapang te socha paikiang te socha wiyatame ke child rong ko to magchaila nana wiyanga child more. Ilaloponan mo, i-foolishan mo, niya cha rong sangew magchana na wiyak cha pilata, magchas chaban paikiang. Tagcha pilata, magcha miya peinewa cha kasandi choror. Imanan karachi ke child nan maray nan ranwach. Masanan ko chuya kap kapulupuli ka melalang ke child men pompe sango cha niya child chik ko herta. Pileu cha laut line sa watch po ke child wiya rong. Ay nanan mimi wasa koros masanan coach. But the question is, tama chakan wiyang acha pilipilte acha kosandita acha maur niya sa ay so magcharong masanan coach. Ima kareta Jesus kak masani lilimman me lalopon. Pweki aray konapta eso chay chara. Masano chiyang door mawa. Kaunap kin gachail. May koras magchela na wiya. Son baptize. Kin wiya patapatangi. Kalula o waliya ka pala. Jesus kach to pilpatangi. Kalula waliya ka pala. Wain goch karandor. Amen? Ari Jesus pilkach la. Nga na sarawi. Ngayon sarawi. Ang kamuyong ay ranwach. Masaw-sawa sa ikichayil. Makaskas kuli ikichayil. Preparing us. Pwede Jesus pampurang gach to. Apan gach to ninduan mamatuwe chama. Irail koros. Rakwala mairla. Liliman lalakang. Liliman lalopon. Koros mairla. Ap liman o napatar. Liman fully prepare. Miya ka na nga ni ray lampkan.
Rakolokola railewang kaun Jesus. Maintain their relationship with them. Arian sa me Jesus kachto. They were ready. Ako mo yung ay. Kachaw na patar. Kachaw na patar pagchan bilyang kasamo. Jesus. Apan rasong tami mama asanina na ron buko. Kay lukwaraw yawi. Yachi ol kamoto. Iyan sa umeliman lalopon kolan. Refill na iray lamp kan. Tirme pilpan so chao na patatue chama. Pan changa. Kay nampukan Daniel Isak. Riyaw rachikchik payo. Mama saniyang kichayl wasaw. Kay tana. But you, Daniel, keep this prophecy a secret. Seal up the book until the time of the end. Until the time of the end. Tana when many will rush here and there, and knowledge will increase. Kay check lang, masang buka wiwiyawi ansawach. Many will rush here and there, knowledge increase. Song chocho wiwiyaw po insamba makasaliyang kichayl. Kay makichayl wiya mimipo ni manay so. My question remains, are we prepared? Kichaw na patar? Takomko na patar ang mamor? Kay komukakping sabangang komoy, pasabang pukach kampilkakitinan comment. What is your answer? Kay tama Jesus kawewe kililim man, tanaralalopon. Kay tama rawiya marakatan kiki maralalopon. Kilang lalakong kay teken, makichawa sa song ew. Lalakong yiniyamo sa song ew, oko wiya. Tama ka oso. So niya cha rong kapichian Jesus. Rong masanan goch. Atak chawiyang masanan gocha. Putamak chawiyang imeban determine na chamor. Amen? So Yahweh wen para pelwatch te Yahweh wen karasaras watch magcha. Rong pa na. Kay karasaras rin sa rebane ek. Kambilkak pain sa pangang kamoy. Niya mo pain wawag Yahweh wen karasaras pachech. Tama pa ang wiyawi ang raylakan mesotyo na pata. Ni Jesus sa apan koch to. Tama pa ang wiyawi ang kichayl. Tama pa ang wiyawi ang meon na patarkan. Tama pa ang wiyawi ang mesotyo na pata. Ni Jesus sa apan koch to. Kay makichaos sa me Jesus ban koch to next week. Yamu mo na chapan mamor kaya chamor. Magcha sa mabang koch to next week. What difference is we gonna make for our lifestyle if we know that is coming next week? Glory to Jesus. Maingoy menan karachik siya. Jesus imaal melalo maor. So siya makakulang rin sa mamaso siya Jesus Christ. Amasanin ang suni sakbayo wano. Okay? Ari imanan karachi kamoy. Chamimi po ni munayin so magchayla nana. Pilata so pa yang kauno. Ekon wiyala chilach na wani mo na mamongyong ay mongyong. Ran koros. Puy kuta na limpa ko ang kitsa. Wana limpa ko ang kitsa kan nga mayang. Say coach to lalran watch. Sambawach wakwakitak. Chasyukak pilwakitala. Tame. Kauno kachin ko sa netiyar. Ay magchakak wiya. Kichakak wakita cha maur puyan kak pungyang kupuran coach. Amen? Kichakak sapang masanan coach ni tame mamasa niyang kicharanach. So I want to invite you. To make Jesus become your Lord and Savior. Make Jesus be kiyang Jesus anut wiya kauna panam maur. Song koros magchawiya ni Samba pa sorala. Apa siya maur ang kaun Jesus. Ima pa an eternity. Pagchel koros pan mela. Makasipan mela niyan so makawiya mimi po in Samba. A Christ pan koch to. O irailakan siya mga napatapampukpuk tasang po Samba.
I want to encourage us with this word. How is your preparation? Are you prepared for what's coming ahead of us? For what's happening around this world? Are you prepared for a great destiny? Are you prepared that when Jesus returns, where is your life gonna be? Glory to Jesus. Hallelujah. Puksaraw masanime yeyi kalulan achamong yang. Okay, sobay yang kaun Jesus. Luge yang kaun Jesus. And we ala kaun na panachamor. Chabanyang soso kawain coach. Nan Roma kasali yang chania chabang gamelele. Nanachamong yung okatete ni kilinawacha. Okay? Tama Jesus kach toro uyata bon lopo. Uyata ral. Ebola. Pwede kamo yung ay. Ay cha magchana na uya. Kamelele. Ni boson. O lukeyangi. Pwenot kaunta chamor. Arma kamo yaman me. Rongorong masanen goch main sangach. Tuan morin li eka. Where are you in these two lives? Kamu yang me onapatar awi kaun Jesus, da kamu yang me bil say konapata puralan ale kanangan ray lamp. So many things in this world that is distracting many Christians, and it's gonna be like this. Okay, distraction can take you away from the right standing with God. Song kan makarampa ang mauring solang bangkak wayu kasang, bangkak katuwanu kasang, bangkak kowela am ko na pata ang kraisa pangkochto. So imen anki chan so mau, kay imen lukeyanguk kapakapwach kakakwiya peinam paganuya mamor nan wen goch. Kingdom of God mime engak mime rem kan mamor ni samba kay ap mamor kawain goch po sambawach. Praise the Lord. Kay kakakalasang kapakapwach yak peinam ang peinam relationship ang kaun Jesus, and stay faithful wasama kamimiya wasama kaginkautak ya pagan kakwairta o lalapwach lalnimoy. Kay ten mo itang chakray sa chamor makasampal, but serve Him faithfully. But Jesus and kakach to, o bilmasa ni lalapwach man gomoy. Thou good and faithful servant, welcome to my kingdom. Wow, praise the Lord. Amen. So kakakuya kapakapwach niya pambin wiyaki pinam. Kaun Jesus, kalangan ng kamoy. Amukachin bogelar tepaikan bon lopo. Irichingatang kamo wani manay maur nan marainan ranach. Baka kamo yan makakiyang yatepaikan. Kamakaleta ay maur. Ipangatar, pinuya kawkaway to mimi nan maur masutyak yang yapepol o peran. Magangosang remoy. Isarender ay maurong sak. Kamuyanut kakaon sang ranwach kola. Kawaitia, kamarayniya, kakela kaya. Kalangan ng kamakaon Jesus. Pwede makapantipay kan koros. Magamkachin paindar. Men sarawi. Kakela kay maur. Sawasaya. Poyan baba kamoy, lalapwach, sang ranach, pilbango kolacha. In Jesus' name, Amen. Amen. Kalanganan coach, stay blessed. Puraway, lalapwach, o paikyang. Paikyang, masanan coach. Paniol kamoto apan leleto, Jesus Christ apan coach to, kamuyongay, for sure. Chabanyangi. Praise the Lord.